od 17 opštinoch u Srbiji, ktorí postradali u Majskim Viljive i opština Šid, do ktorej jak donacija Ministerstva zdravlja Srbiji i Švetovej banki do Domu zdravlja u Šidze poslani portabl EKG aparat za službu nahlej pomoći. A na Shatski Sovita za zdravlje opštini Šid prinješena preporuka za doplnjenje pravilnika Ministerstva Srbiji o uslovijog za okončovanje zdravstvene djelnosti u Republiki i poslana do Ministerstva zdravlja. Šijanje hledaju, hođenje maju, već od 40.000 žiteljoh, maju 34.188, že bi dostali do svojho doma zdravlja specijalistov, urologa, dermatovenerologa, ortopeda i hirurga, poneže najbližši špitalj u Sremskej Mitrovici daleko 35 km i veliki troški za Hraždanoh. Vimoha poslana do Ministerstva zdravlja prešloho roku u decembre, šitsko dohvarene i so špitaljom u Sremskej Mitrovici za prihod ih doktorov, ali odvitu nažalj z ministerstva išće vše njet.